meta tkellimna fuq l-alfabet Malti u għedna li fih 30 ittra, għedna wkoll li 6 minn dawn l-ittri huma vokali. A, E, I, IE, O u U. Imma l-ittri l-oħra x'insejħulhom? L-ittri l-oħra fl-alfabet Malti jissejħu konsonanti. Kelma daqsxejn twila u x'veru. Ħanaraw ftit eżempji. Meta ktibna ftit eżempji għal-vokali, kellna vapur, rota, vażu, ilma, qamar, ġnien, smar u vulkan. U hawnhekk għamilna ċirku mal-vokali kollha li sibna dawn il-kliem. Mela allura naturalment, l-ittri kollha li jibdal huma kollha konsonanti. Eżempju, fil-vapur għandna A u U li huma vokali. Mela V, P u R huma konsonanti. Vażu għandna A u U li huma vokali. Mela l-ittri l-oħra li jibdal huma konsonanti bħal V, Z u N. Nġibu eżempju brota għandna O u A li huma vokali. Mela R u T huma konsonanti. Ilma kellna l-I u l-A li huma vokali. Mela l u l-M huma konsonanti.